Mitolon to Romi Ami Al 祈祷每一天。Ano I karurayan no urib I za ay kalasawal ko sini atla no kawas。即使处在身心疲惫的时刻，上主的恩典也没有消失。Saligaka mapulong平安，maratzai kita a milayap tu suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Ginoa han ni lamig a pangangan tu wawa ningla. Nauhani suar sa jingla. O ni agakan no tapang ko sera. Saka maruray kita a matayar. Unini to a wawa ko sakahinom no ruray ita. Saan? I sa tapangan sa kalima zifang Tusapuro siwa atusir， 拉麦将自己的儿子取名叫挪亚，因为他说：“上主诅咒了土地，使我们辛劳工作。这个孩子会使我们在辛劳中得到安慰。”创世纪5章29节。Saligakaw, o tatuhlong nungangan ni Noa I, o mihinumay。Tarajua maruray kita amatayar to sa kaurib. Nikaw rila, o pitiaran no urib ita kukawas, to sa kakahmaw no ruray ita。挪亚的名字有安慰的意思。虽然我们为着生活忙碌，但上帝是我们的依靠，让我们能够卸下疲惫。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, tatlamaan no sini asla isu itakwanan. Yo maruray ka tuku, yo kariteng ko inurong no falujo ako I. Mga ay ka ko apahanhan I afupun no miso, a mamasafalo ko urib ako a mapaijer。上主啊，你是何等恩待我！当我心里疲惫感到沉重的时候，我能够在你的怀抱中得到安息，让我重新得力。Pakai ni I tanaman na angangan utapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat nukawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。